ing lagyo ning ipa, ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili yake kayungan. At kaya ka antimurin. Kapatad, adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Iyak kastangining miyagnanagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasalak bina, kingisip amanot dapat at nyayaniwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos a ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Kaniting misaya betalak ng kekatang panalangin, ding kapatatang magpasalamat, ding pamilyang manuknangan king Barangay Santa Cruz, Pambilog, Antimurin, ding pamilya dari Rodel Punsalan, Romeo at Esther Sagum, Nixon Punsalan, Eden Punsalan at Herman Peña. Pakipangaditala naman ding kapatatang magpasalamat king tinggap tang regalo ning biye, regalo ning kebaitan,
Marita Mangalus. Pakipangadita mo ing special intentions dari Lalaine Kayanan, Julieta Kayanan at Walter Isip. Pangadita la naman, King Saup na ning Birhen Maria, King ding kekatang kaluguran Meyang Upye, Virgilio Mangulabnan, King kayang first death anniversary, Antimurin di Antonio, Reynaldo Bonifacio, Milagros Wilmark, Consolacion Lucia, at King 40 days ng Sofia Angela Nolasco. O Diyos, ginumi, de lame banua, Maria king kayang katawan at kaladua, ban makirake king lubos ng tagumpe Jesus, anak mo, king kamatayan. Iti uli na ning keti king yato, mit mong kababanyang sinuyo, king tangkamu anting mumunang dili karing sinal pantaya. Ipagkalub mo ke kami ingkayang kapagsadyan manalig king kekang kaburyan, bamong alupig ing dewakan at kamatayan atyuke kami, at atayt alang kasasagkulan kambe ng Maria king tula mong alang angga. Iti yaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot kin libro ning kapahayagan. Pibuklat siya in templo na nin Diyos karimbanwa, at ikit ne ing kaban alula na ning kayang kasunduan. Kanita lintoying banwa ing metong ang makapagmulalang tanda. Metong yang babaeng makaimalan, kingaldo at makatukluya babo ning bulan. At ating niyang labing aduang batuin, king kare koronang at tsuking buntok na, malapit niyang manganak, inya sa singsingyo at kukulisak king pakiramdam na. At tinpang metong atanda, alinto king banwo, metong yang maragul, amalutong dragon, at inyang pitong buntok at apulong sagu. Balang buntok na ating yang korona, keladkad nala ning iki, ringkat lang dake karing batuin na ning banwa, at bildog nala king hiato. Kay bat nanita tinalakadya arapan na ning babaeng malapit ng manganak, baning kanan ing kaya kabud amibayit dya, at minganak yang pungal alalaki ing babae. Dapat atin sinamsam king anak at delane king Diyos, at king kayang trono. Inganak kay ti mitagulaling yang maging ari, karing sablang bansa, king kapamilataning mapamalukang bakal, at tinipladya ing babae papunta king disyerto, king lugal asidyaning Diyos para kaya. At dimdam ni ing metong amasikan, aibat banwa nga nang sinabi, di natang na impamagligtas na ning Diyos, pepakit na ing kayang upaya anting mong ari, at ing upaya ning kayang Kristo, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing reyna makatalakadya king dani mungwanan, makapiblas siyang ginto. Ing reyna makatalakadya, kindane mong wanan, makapiblas siyang ginto. King dani mungwanan, ing kekang reyna karineman, gintong dali siya laring alahas na.
Ingray na makatalakadya, kindane mong wanan, makapiblas yang ginto. Magkaramdam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano, kaya kang kamag-anak at kaya kang kabalen, kaya ka nalangan kalingwan. Ingray na makatalakadya, kindane mong wanan, makapiblas yang ginto. Bustaning legwan mong tagle yang pagnasaning ari, iya ing ginumo, inya pamintuan me. Ingray na makatalakadya, kindane mong wanan, makapiblas yang ginto. Mirasla kambening tula at saya at delano king palasyo ning ari. Ingray na makatalakadya, kindane mong wanan, makapiblas yang ginto. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing katutuan sinubliang mebye i Kristo, at iyo ing katunayan king dingmete sublila namang mie. Uling nung makananong king kapamilatanan ning meto nga tao, di natang ing kamatayan, king makanyan mo namang paralan, ing pamanyubling mie, datang king kapamilataning metong ataw. Uling king pangayagom daking tao, kang adan, metelo. King makanyan mo namang paralan, ding tao subli lang me, ulianing pangayagom da, kang Kristo. Dapat ing balang metong king sarili lang kabilyan, i Kristo, ing mumuna karing sabla. Kay ba't detang makayagom kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang. Kay ba't nanita, datang ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo ring sablang mag-ari, manungkulan, at makikayupayan, at ibiene ing kayarian king Diyos, ay pa. Uling sukat yang sumako pi Kristo, hanggang nalaasambot ning Diyos, ding sablang kasalang no, at ibili lalam ning upaya. Ing katataluan, akasalang asambutano, yo ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, para langan tayo po'y mayap abalita. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, ginayakyay Maria at marapal yang minta king metong abalen king kabundukan ning Judea. Mintaya king bale ng Zacarias at dininaning maya pa oras i Elizabeth. Inyang timdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloying anak king Atyana at Elizabeth mikat man king Espiritu Santo, miksalitayang masikan nga na.
Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman ng anak kami bait keka. Makanano kong pengain tuliran ing dalawan nako ning indo ning kanakong Ginoo. Uling kabut timdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anap kingatyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo king ing balita na kekaning Ginoo ni paltutu. Nganang Maria, ing puso ko poporyane ing Ginoo, magsayayeng kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas, uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, awsanda kong mapalad ding sablang tao. Pauli ning mga ragulabage, adepatana kanako, ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna, kalulunusan nala ring makitakot kaya, karing sablang mituki-tuking lahi, inatyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat nala ring mga tasalub ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak nala ring ari ibat karing karelang trono, at tingatsuking kababan ilang tinasna. Pepakabsya nala ring danupan karing mangaya pabage, at pepalakwan nalang alang darala ring mabandi. Ti parana ing pangako na karing pipumpunan tamo, at tinatangyabaning sopa ning Israel abalenda. Pepakita na ning pakaluloy Abraham ampon ding sablang palipina. At inabayaning Maria y Elizabeth kilub daring atlong bulan, kaibat nanita minuline. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan, Kapurian kaya kawo Kristo, makiramdam tapong umilya. maya pa abak po. Pagmasusyanin ning Santa Iglesia King Aldoiti, August 15, ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuan a Birhen Maria. Ing istorya makaniniya, meteyay Mama Mary, alayo Tomas. Always naman alay Tomas, umitatawliya. So, ngeni, anyang mekauli ni Tomas, abalita napin mete ni Mama Mary. Mig-request siya karing ngabe na nung pwedeng ibuklat ni ing kutkutan, burining akit ing katawan bangke ng Mama Mary. So, biklat de, king pangapagmulalara, ere ikit ing bangke na. Ding ikit da, mabanglulang bulaklak rosas, ding atsukarin, ketang kayang mismong pibilyanan king kayang bangke. So, from then on, mika conclusion laring alagad. Detang mabiyay alagad mo naman, ketang panahon na ito, na Imama Mary, ing kaladwana, minunayang mintabanwa, pero tiki nening Diyos, o inukyat nening Diyos, pati ing katawana niya. So, maging tradition niya kanita, manibat from then on, so puri na siya kanita pang panahon daring ting apostol, paniwalan da na ing Maria, mitas siya banwa, bidalaya banwa, katawan at kaladua. So, iting tradition. Anyang 1950, kanitaya mo po may declare na metong yang dogma. Ing dogma, buri ng sabyan, metong yang doktrina, dapat ng panwalan ning Katoliko. Ne? Ngeni, obat dapat tayang panwalan. Nanong reason na ning simbahan. O yan, kalkalantala kanya ding reason na ning simbahan. Mumuna pong panlalawi, yapining buri tayang itreat Imama Mary, kalupa na ning treatment na ning Diyos. Kaya, niya pesay ang treatment na ning Diyos kaya,
akit me pamo ketang pamamuge na ning Anghel Gabriel anyang makipagkwentuhan niya kayang agkataning maging ima ning talapangabos. Nga na kaya, Bapo Maria, mipnu ka king grasya, ing Ginong Diyos at ka. Nuan ka karing sablang babay. She was really blessed. Ne? Ita mo pa mamuri na ngayon ning Anghel, metong niyang sign na talagang chosen and prepared. Chosen and prepared ya. Si Diana nini nga pong Ginoo, Maria. Makanano tayo pong papakit na si Diana nini nga pong Ginoo. Paniwalan tamo na Maria, mi pangagliyang kalupan ng Jesus, mi pangagliyang alang bakas kasalanan. Kapilan tayo po pagmasusya nito? Kapilan tayo pagpiesta itang pangakagli ng alang bakas kasalanan ni Mama Mary neng December 8. Itangaw sa tamo pong Immaculate Conception. Panike pong emphasize ini, uling kadalasan po atang sabihan de kanako, sasabihan do, ot kanu kinagli Mary December 8, kabat mi bay ti Jesus December 25. Ay, maliya po nga ko. Alway Mary yang kinagli king December 8. Mary yang pengagli ng Santa Ana. Ne? So, ita po ing kapaniwalan tamo bilang Katoliko. Nya, siyempre, pinrepair na nini nga pong Ginoo. Nya, itang December 8, pinrepair ni, may pangagliyang alang bakas kasalanan, kay ba't o itapin, may bait ya September 8, malapit niya mo, kaya katamo kaya ti Pampanga, pag-celebrate tayo yung birthday ng Mama Mary, ting mabonggang paralan. Itang ausan tamo pong coronation of our Blessed Virgin Mary. So, ita po ing reason tamo. Nung makanano ning pupugayan ning Anghel Maria at talagang tinuring ning special, ika naman mo, ikang mituturing nga special king ni nanuyaman, may pakaingatan. Anya sigurado mo, king kapaniwalan tamo, delane nga pong Ginoo, aliwa mo yung kaladwana, pati yung katawana, karin banwa. So ito po yung pagmasusyan tangini, the Assumption of the Blessed Virgin Mary. So, ngini, nano ing effect na kikatamo ini at paniwalan tayo. Kasi ingeganaganang pisasabyan kin pamamuntabanwe. Niya po, ingeganaganang sangkaning pamanying bata mo, ingeganaganang gagawan tang kayapan at kabanalan, tungkol ngan kin pamuntabanwa. Niya, bilang Katoliko, paniwalan tamo na nung atyune ka rin Mama Mary at itamo tuturing na katang anak na at tuturing tayong special ay imata mo, Mama Mary, paniwalan tamo mo naman na atin tanang kasaop king banwa. Atin nang mantabi kay katamo kay tiking yato, papunta ka rin banwa. Anya ing simbahan, kanita pang minuna, kinompose na ni ining prayer, kay ba't nanitang Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Kay ba't kitang second part na, yapin itang Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, today, and at the hour of our death. And at the hour of our death. Anya, importante kanin itang itasanang bayo kamate, akwa na kang aso pan manyawat tawat king kayang anak Jesus, ban kanita milub kabanhua. So ita po ing mumunang panlalawi, apag masusyan tangini. Pasalamat ta kang Mama Mary, king gagawa na para kay katamo, anting Katolikong talasal pantaya. Ingatin tamong kakampi, pwedeng sumaup kay katamo ka rin banwa. 1.
Second reflection, nung gamitan tayong kekatang ebanghelyo, burikeng lawen itang second part na ning ebanghelyo. Itang pamagkanta ng Maria, ing puso ko pupuryane ing Gino, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. At inya pong Tagalog composition kantay ni Nepo. Ang puso ko'y nagpupuri, palutani ang anta, nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu. So, talagang kantaya kang Merita, kintaning Mary. So, i-check me po, nung basa me nga nitang kayang kanta, akit mo na puro yang ang positive. Puro yang ang mga santing blessings ikit na. Anya, o ini po ing lalto kanine. Pwede nang panagkat kay katamong Mama Mary ni. Count your blessings. Binilang nung Maria ring kayang blessings o reni. Dakal ya tinggap pa blessings i Mama Mary. Anya, paniwalan tamo mo naman kay kakatang sarili, tagal tamo tatanggapan na blessings. At yung mo kay katamo nung makanano talang lalawen, ding blessings tamo. Ning kaya kasi blessings nala kingapong Gino, atin tamong tendensing lawen tala pang negative. Mamiya ko pong halimbawa, adwang tao, tininan dong parehong tunggal basong soft drinks, pareho lang dakala yelo, ding karelang soft drinks. Reaksyon na ning metong nga na, aro, karakal na yelo, maglasan niyang danong kanini. Mama Mary, ding ega na ganang king karanasana, ikit naungan detang gewa ng mga santing ning Diyos kaya. Count your blessings. Anya, ako paniwalan ko, nya meging makanya niya attitude ning anak. Siyempre, adyang pagsabihan mong anak ning Diyos Jesus, metre niya king tao, tinray ning Maria. At Maria, uli sigurong metre niya naman kang imana, isang taana, talagang maya pa iba, maya patatang, isan Joaquin, at siguradong menikwaya namang masanting nga attitude kang San Jose, Jesus. Anya pensa, kaya mo pong pamabilang ng bendisyon na tinggap ng Maria, akakit mo na talagang positive in outlook ng Mama Mary. Nya ila pong sigurong lawentang ini. Watuto at yuta mo king panahon ng lockdown. Pero look at this situation in a positive way. Nya yan po ing kakatamo pong pakipangadiking misang ini. Sana bilangan tala ring tatanggapan tang mga santing kingapong Gino. Kalupa ng Maria, may kapagkantayang kapurian king Diyos, wuling ikit nala, retang dakala blessings, ay bat kaya. Amen. Sasalpan tayo ko, king Diyos ipang mayupayang tutu, linalang king banwatyato, at kang Yeso Kristo anak ng bugtong ang ginuta mo, pengaglik ing upayan ng Espiritu Santo, mi bait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungal dosi nubliyang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makdaring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bye alananga. Amen. Panalangin ning balen, king saup ng Mariang Indo tamo, miyabe-abe tamong manalangin king ipatang at yubanwa, ban balikdan nakatang mitmong lugod, itang kayang talasuyo, at gawang mga ngaragula bage kay katamo.
nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ing kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ginoo, ikayang lugod, karing hanggang matampang sinuyo keyo, ating mamatawad ng pakalulu, karing may kulang keyo, at king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bang ing Ginoo, ipakit na ingkayang upaya, at ipaglawalo no rin tao mapagkumbaba, amadadakurak, at ipayabot na kay katangan, ing luguran talat kalangan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bang ing Ginoo, ibena kay katamu, ing kapagnasan at sikanan, tupat karing kayang amano, karing biyetamu aldo-aldo, king mit mong sigasig at saya, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bang ing Ginoo, dinanakatang kamalayan, king kalukan, king kekatang puso, bang akat mo nakatamu, king kayang kamulob, pamananggap karing tao at pamaglingap karing kalulu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Bang ing Ginoo, daptanang ating pakan karing danupan, at ipayabot karing tao, at karing masikanan ng kaniting yato, ing ibera king balang metong, ing karampatan ng dake king bandina, ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ingke kang balayan. Kaniting kapiesta ning pangadala na Banwang Maria, ipanalangin ming katman mo kami karing sablang maya pabage, ban panwanan miya ing banal mong lagyu, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kalakad tapo.
Manalangin kay kapatid banding kay katamong daon dating tinapi at alak matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapana sana ning Ginoo itindaong karinggamat mo, ingi kapurit kaligaya ning kayang lagyo, ingi kaya katangi kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tanggapan mo sana iting pamagain ming kasuywan keka. Tinasme ing Birhen Maria, king ligaya ning banwa, kapamilataning kayang panalangin sa upan mo king magdulap keka at mipyebye king lugod mo. Ipagkalumiti kapamilatan ng Kristong Ginumi, Amen. ing ginuman at tiliyak ke kayo, At kaya ka antimurin, yat nayoring puso makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalang angga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang Ginumi. Ngening midalaya banwa ing Birhen ay duning Diyos, ing umpisa at larawan naning Santa Iglesia king kayang kaganapan, mirinan kapanayan at kaligayan ing pamakiyagong mikeka. Emu piapaboren ing dumalan yang kasiran ing katawan ing Birhen, amigdala at sinese king kekanganak ing Ginoo ning sablang pie king ligaya ning pamikatawan tao. Muli nita, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe king alantok ng dang pamamia kapurian keka ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting espiritu mo, ban para ke kami magyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayabi daon kusang loob king pamay lasat kamatayan, kinuaning tinapi, at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayan disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye itiyeng kanakong katawan ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti, iti yung kalis din kanakundaya, ing dayaning bayat talang hanggang tipan, amibubu para kayat para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran, laring kasalanan. Daptay niyo itiking, pamigaganak kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
inyangin gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mepya ng anak mo. Daraan miya kay ting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuam, kingi kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metuyatu, ban mi ganap ya king lugot kambe ng Francisco ing ke kaming papo, at i Florentino ing ke kaming arsobispo at ing sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepeinaunat maninayang subling niye, at ting sablang meyang unapye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kaya biya ng Maria, ing Birhen Induning Diyos, kaya biya ng San Jose, ing kayang esposo, kaya biya ring apostol at ing sablang santo at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabiyan at kayo'y pangmayupayan tutu kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alang angga, anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin na tiro ning Ginoo kay katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kekang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos.
O ginuming Heso Kristo as sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emos sa babaliktan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing ke kang iglesia. At pamayapan may paglugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaning kinuman at tilis sa kapilanman ke kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita mo po ngening mikakametong ta, king kapayapan. Kaluguran kong kapatad oy ni Jesus, ing anak ning Birhen Maria, bidala banungwa, uling ti parana, binyayana, ing kapagnasan ning ipa para keya. Mapalat tamong ngening tatanggap king pamanga nababyena ning anak ning Nuana Birhen Maria. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, intanggapan da ka, dapat paulinan ingening pinandit, era ka tanggap king sakramento, emo ko man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at tsuka ka rin. At pagmakisan metong ko, king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana, pain tulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Pangadyantaya po yung orasyo emperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit apa mangailangan ni. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal lakasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Adwan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la rin taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat na ing pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo impa magtagulaling ding saririra, kimpa maglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milo retang miyawa na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaneting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tarian mo kami king pamagbayong lug at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na indunin ng Diyos, musana pisawil ingaklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, esposa ng Maria, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Banal La Cruz, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. O Ginoo, irisa ng tatanggap ike sanang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan, ipatnubayan ke sana papunta king ligaya banua, kapamilatan ding panalangin ning Birhen Maria. Itiyadwan mi king lagyuning Ginong Jesus. Amen. Bukas po atin tamo pong misang 6 a.m. adyang Lunis, huling bisata mo pong pasaup at mamye parangal kang San Roque. Huling piyesta na po bukas. Didamye po nandin, meron niya karing adwa na nantang saup, San Roque, karing kagata mo pong kasalukuyan na sitwasyon. San Roque kasi, meron niya karing santong liningap, karing masakit anyang mika epidemic karin king Roma. Nya pasaup tampo kayo, mika misa tamo bukas alas 6 ni ngabak. Ingin naman natili yakke kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa at nga nakating Espiritu Santo, Amen. umeta na at isunduing pamanuki king Ginoo. Salamat, Salamat King Diyos. king Diyos.